amakuru ndakubwiza ukuri ko ni intambara ifunguye mu buryo bukomeye cyane. Ubu noneho ibintu bya defensive ntabwo bikirimo, ikintu kiriho ni ukwitegura no gukubita, ubwo ni offensive. So rero ubu ngubu nibyo mubwira ngo mu buryo butunguranye cyane, ku buryo n'umuvugizi w'ingabo Kongo, umuyobozi w'ingabo za Kongo muri ako gace yanabivuze, yavuze mu buryo wa FRDC. Ndakubwiza ukuri muri aka gace kitwa Kipupu, hano nahitwa Mungenzi, hano hitwa Mibunda. Ahangaha rero hari indiri ya FDLR, abarundi babandi bose bagiye bakubitwa, naho ngaho bagiye bihinda, bagiye kwikanga. Ndakubwiza ukuri bakubiswe umuriro iminota 45, baracanganyikirwa. Iyo special force yarigiyeyo, ndakubwira yahakoze yatsinze 26 inkomere ni wabara. Ubwo ntago bashatse byo kuvuga ngo bajye gucaginga ibikoresho n'ibindi. Ikintu bakoze bahise bakora riro, basubira inyuma. Muri kwa gusubira inyuma gutya, ndakubwiza ukuri noneho Wazalendo, FRDC, abarundi, FDLR, ikintu bakoze, ikirere bagitukuje, bararasa ku buryo uduce tuhakikije. Abaturage bagize ubwoba, abandi barahunga kubwo kumva iyo miripuko y'amasasu n'amabombe, batazi naho barasa n'icyo barasa, kandi operation yarangiye. Biza kugaragara yuko Wazalendo wagiraga amasasu baratoraguraga n'abasirikari b'abarundi, wagiraga amasasu barayatoraguraga. Iyo bagize icyo bikanga, yewe bari aho haba bari hose bararasa abatumva amasasu wagira ngo barayatoraguraga. Ndakubwiza ukuri ko amasasu yari kuzabafasha kurwanya M23 n'amadubu. bayamaze n'amaki byose. Ikigaragara nuko rero reka twitere muri uyu mugoroba, mfite icyizere yuko ubwo bamaze kubabona ko ariko bimeze, bashobora kubagaba igitero mu kanya gatoya. Mu mugoroba dushobora kumva Mungenzi, Mibunda, nanga mu Gipupu habaye tombe. Bwana munyamakuru, ariko rero gareka nanjye go update kubikomeje kuvugwa ahanini, nanjye zwigo n'imboni yacu iri hano by'umwihariko mu gace kanzibira FARDC iri guhagurutsa ibitero by'amadoroni, kandi biri kuvugwa neza ko ubwo ikibuga cya Melchior Ndadaye cya ahanini cya deployinga ibikoresho hano imbere ku rugamba cyamaze gufungwa, kandi kikiranangirizwa n'ibitero ku byikoranabuhanga byakigabweho, kandi bikanarangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kudeployinga ibikoresho imbere ku rugamba bitagishobotse. Binavugwa neza ko twibukene y'amanuka Colonel Gisore yakoze, ahanini ubutegetsi bwa Kinshasa busigaye butinya hejuru, cyangwa se haba mu by'ukuri kuba badeployinga bakoresheje uburyo bw'indege, cyangwa se kuba banadeployinga bakoresheje uburyo wenda bugendanye no mu kirere. Ahanini bikanavugwa neza ko bari kugenda bacisha ibikoresho hano muri Tanganyika kugira ngo bigezwe imbere ku rugamba, bagenda babisaranganya. Bwana Ngoga, hano muri Nzibira hari update baba bafiteho ko bari kuvuga neza ko aho hafatiwe na 23 umuriro urukwaka. Bwana munyamakuru, niho naringiye gukurikiza ahangaha muri Nzibira. Nibyo nkubwira ngo Nzibira nibyo nababwiraga ko ari wo muhanda ugana za Shabunda. Aho ngaho rero nibyo nkubwira, Shabunda ni umujyi ukomeye kandi uri mu butunzi. Shabunda na Manyema ni ahantu hakomeye cyane, harimo n'ubutunzi bunakomeye, harimo n'ibintu byinshi by'agaciro ku buryo iyo mijyi biri kwitakaza byaba ari ikibazo cyane. Rero aho muri Nzibira rero muri uwo muhanda nakuvuye ko bavuye Nzibira binjira mu muhanda wa Kanihura. Aho rero Kanihura ni imbere, ugenda ujya kwinjira direct ugana aho ngaho ujya muri bice iyo mijyi nashoboye kubabwira. So rero urumva, fata Nzibira ko ifite ikibuga cy'indege. Nzibira ni ahantu hakomeye. Nzibira ni milieu strategique ishobora gukuramo ibyo navuze mu buryo bworoshye cyane. So rero igihari ni iki, uko ubona imirwano iri muri Warikari yo gufata Pinga, it is a copy paste yanuze ya hariya Nzibira, kuko urabona baracyari peti kuvuga ngo bave peti bajye gufata Pinga. Aho ngaho ni urugamba rwabaye amahina. So rero urumva ko Nzibira nayo byanga byakunda FRDC na coalition bafite gahunda yo kugenda bagafata Nzibira, bakigarurira icyo kibuga cy'indege, kuko bazi yuko aho hantu batahafite, kuko Nzibira ni point strategique cyane ku buryo batahafite baba nta cyizere baba bafite cy'imirwano n'intsinzi. So rero
nanone kandi turagaka bwa Kongo turi hamwe n'imboni kandi n'ubundi tunafite imboni mu bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo. Tugiye kugenda mu by'ukuri ahanini twinjira mu makuru ari update kandi agezweho mashya utasanga ahandi. Bwana Ngoga tuguhaye ikaze. Murakoze cyane bwana munyamakuru, aramutse amahoro. Twaramutse amahoro kandi tumeze neza, tunarizera ko n'abakunzi bacu bameze neza. Mu by'ukuri tugarutse mu makuru ari update hano ku butaka bwa Kongo. Bwana Ngoga ugiye kutwinjiza Beni, utwinjize hano muri Katanga, utwinjize by'umwihariko ku bidagendanye n'amakuru ya politike, utwinjiza mu Burundi. Tuguhaye ikaze. Ariko Bwana Ngoga hera kuri situation Uvira, ese bihagaze bite ko bivuga neza ko mu by'ukuri abanyamurenge bakomeje kugirirwa nabi? Bihagaze bite mbere ko twinjira mu mirongo y'imbere ku rugamba tuvuge bikomeje kugenda bibera mu duce turimo Nzibira, Itombwe ndetse n'utundi duce dukomeje kugenda tugaragara ndetse n'ibyatangajwe by'umwihariko na Munisiko? Ubundi ibihagaze bite Bwana Ngoga hano muri Uvira? Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndagushimiye cyane kandi tukomeje no gusuhuza abakunzi bacu bakomeje gukurikirana amakuru yacu. So rero nkuko warubivuze tugiye kubagezaho amakuru afatika kandi acukumbuye. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru ndatangirira amakuru yacu hano muri Uvira. Hano muri teritware ya Uvira abakunzi bacu mu makuru y'ubushize bakurikiranye amakuru yavugwaga ku rupfu rwa General Brigadier Gasita. Uyu rero mu General de Brigade ku rupfu rwe rwavuze twabisobanuye neza uburyo Masunzu yamukuye iyo ngiyi Burundi. Ibyo ngibyo abumvise amakuru y'ubushize cyangwa atarayumvise bayakurikira kuko amakuru abo muranzi wabanjije kuyumvaho. Iyo utarumva amakuru abakikuri mashyashya abari mashyashya kuri wowe. So rero nkumva ko byaba byiza ko ubu ngubu tubivuga mu ncamake, nuko nyuma y'ayo makuru y'urupfu rwa Brigadier General Gasita warasiwe ubwo yari mu nama muri Uvira, ubwo yari yambukanye na General Masu na Special Force zirimo n'abayobozi b'ingabo mu gihugu cy'u Burundi bagiye hariya mu nama kuri Hotel Mairie de la Ville ya Uvira. Ubwo bahuragamo na bawazalendo nko twabisobanuye, yahabayeho kumurasa. Bivugwa yuko yajyanywe kuri Hopital General ariko bakemeza ko yaba yapfuye. Uwo mugabo rero General Masunzu ikikugaragariza yuko yari yajyanye General Gasita kugira ngo akemure ikibazo cya FARDC na wazalendo nk'uko yari yahawe misioni na Perezida Kisekedi. Yavuyeyo iryo joro bukeye ahita akomereza mu mujyi wa Walikari, kuko ubu ngubu tuvugana mu mujyi wa Walikari ejo yari afite foreign cyangwa se twakwita inama ya gisare yahuzaga FARDC aho nga mu mujyi wa Walikari, ihuza ingabo z'abarundi FDNB, ihuza wazalendo, ihuza FDLR, harimo n'abazungu bahageze baba Blackwater ndetse n'abaromania n'ababirigi. Ubwo rero Perezida Antoine Kisekedi ari kwanga mu by'ukuri kwerura cyangwa se mu by'ukuri cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze gutangaza hanini ku ishingurwa cyangwa se ku rupfu rwa General Brigadier Gasita, kuko byamaze kumenyekana neza ko ahanini usubye ku butaka bwa Kongo ari kubera ubwicanyi cyangwa se ivangura ku banyamurenge bari mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Byamaze no kugaragara neza ko no muri USA Kisekedi yakorewe ivangura. Ahanini impamvu ubutegetsi bwa Kinshasa abakunzi bacu batari gutangaza urupfu rwa General Gasita ni ukubera ko amahanga yatahaguruka. Mwibuke neza ko ababirigi nabo bari bavuze neza ko hano muri Uvira hari kuberamo genocide, kandi mwibuke neza ko mu by'ukuri ahanini wazalendo arizo zihinduye FDLR. Mu by'ukuri nizo FDLR nizo zafashe ishusho za wazalendo mu gukomeza kuhiga abanyarwanda cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abarwanda fone hano ku butaka bwa Kongo. Bakunzi bacu, ni muri iyo situation Republika Demokarasi ya Kongo iri gukomeza kugira ibanga ndetse no kwanga gutangaza ishingurwa rya General Gasita. Bwana Ngoga urabibona ute ahanini kubigendanye no kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugenda buhishira ahanini ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge? Urakoze bwana munyamakuru, wari ubisobanuyeho mu ncamake, ariko nanjye ngiye nko gushimangira kuri iyo ngingo. Bwana munyamakuru, ikintu bita urugamba kigira ikintu bita amabanga.
hari inkuru zishobora gusohorwa n'inkuru zidagusohorwa. Mu rugero nuko hari inkuru ushobora gusohora igaca intege cyangwa se ikakugaragaza nabi mu ruhando rw'amahanga n'abanyagihugu, ndetse bikazana n'umwijyane mu bo uyoboye. So rero ntabwo amakuru yose apfa gusohoka asohokera igihe, kuko hari n'igihe umuntu bamubika inshuro 8 atarashyingurwa, cyangwa se kaba ndetse uwo bigaragara yuko nka kuriya kwa General Mwaku birumvikana yari umuyobozi w'ingabo aho ngaho mu gace ka Uvira. Uwo nguwo we uburyo yapfuyemo birumvikana ko byagombaga gutangazwa kuko bwari busobanutse, kabone nubwo babivugaho byinshi. Ariko rero urumva urupfu rwa General Gasita ni urupfu rugaragaza amacakubiri, ni urupfu rugaragaza ivangura, ni urupfu rugaragaza jenoside ikomeje gukorera ubwoko bw'abatutsi. So rero reka rero nkomeze aho rero niho navugaga ko Kisekedi akomeje na gukoresha General Masunzu mu kumara bene wabo bashobora kuba bahindura ibitekerezo, kuko ikigaragara nuko na Gasita nawe ubwe ku giti cye aho yarari aho ngaho i Burundi yasaga nkaho atangiye guhindura ibitekerezo ashingiye ku byo ubugome n'ibibi yagiye akorerwa mu ivangura. Bigaragara ko rero Kisekedi yavuze ati rero uko biri kose uwo muntu ashobora kuba nawe yaracitse intege, ariko mu gucika intege kuko tuzasubiramo abatwumva bumve mishoniza buriya urupfu rwa Gatita cyangwa se kutagaragara Gatita kuri iriya tere yo muri Uvira, ndakubwiza ukuri yuko bwana munyamakuru ni intsinzi y'abanyamurenge, kuko yaje ari ukubamarisha mu buryo bukomeye. So rero Imana irebera impumyi ntihumbya, niyo mpamvu rero yabonye yuko General Gasita ngucira mu kasoro gatwara nyoko byagombaga kumubanzirizaho mbere yuko bigera ku bandi, kabone nubwo ingaruka zabyo zigenda zigera cyangwa zamubanjirije kugenda zigera ku banyamurenge bwana munyamakuru. So rero icyo nshaka kuvuga nuko uyu mugabo General Masunzu uyu nguyu niwe wajyanye Gasita kugira ngo akemure icyo kibazo kiri hagati ya FARDC na Wazalendo. Ubwo nyuma y'urupfu rwa General Gasita birumvikana ko yahise yimanukira i Burundi, byo kuvuga yuko yarashweho byaba ari amakuru yandi abantu baba barashoboye gukurikirana, ariko ukiriho nta warashwe ni uwo nguwo wari uri kuri tagiti. Undi we yamanutse Bujumbura, ubu nkubwira ku wa 4 yarari aho ngaho ari mu nama aho ngaho Walikali. Ibyo nkubwira ko yakoranye inama n'ibyo byiciro nakubwiye, atanga amabwiriza yahawe na Kisekedi avuga ati nta kuva muri Pinga, nta kuva muri Walikali, nimushaka ingabo dushirire hano, ariko ahangaho tugomba kuharwana umuhenerezo mu buryo rero bukomeye cyane. So rero nuko nguko rero birumvikana nicyo nendaga kuvuga yuko yarangije mission ye agiye gukomeza muri operation ye iyo ngiyo muri deployment Walikali. Abo Gasita bamufashe nk'igitambo bahembye Uwazalendo kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba bahosha amakimbirane yari hagati ya Uwazalendo ndetse na FARDC, nk'ibyagaragaraga nk'intsinzi kandi bakaba nk'intsinzi ku ruhande rwa 23. Ariko kandi bwana Ngoga twemerere mu by'ukuri ntabwo bigeranye n'urupfu rwa General Brigadier Gasita ushaka kugira ngo azamenye ubwino akantu ko. Kandi turakwibutsa neza nubwo nimba ari bwo bwa mbere ugeza no kuyu muyoboro gukora subscribe, kandi nawe dusanganwe ugakomeza ugenda ubona notification ugakurikirana buri nkuru yose tuba tumaze gukora. Bwana Ngoga twemerere ibi ngibi ubihuze ahanini n'iyi mirwano ikomeje kubera mu duce tugiye dutandukanye. Bwana Ngoga ubundi urwo bugamba urarwanzika uruhera? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nsoza kuri iki gice cya Uvira nuko mu by'ukuri muri Uvira birakomeye cyane, abanyamurenge bakomeje gutabaza. Imboni zanjye zihari zigera kuri 3, ndakubwiza ukuri ko zahagaze mu itotezwa n'ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge. Hari azakavimvira hari ingo zigera kuri 6 zatwitswe, ugiye Kasenga hari ingo z'abanyamurenge 8 zatwitswe, ugiye Kiribula hari ingo 3 zatwitswe z'abanyamurenge, ugiye Kalundo hari ingo zigera kuri 7 zatwitswe ingo z'abanyamurenge. Ibyo ndakubwiza ukuri yuko ihohoterwa rimeje bavuga bati ubwo n'ugutwika, bavuga ati turabashaka iwanyu mu Rwanda. Ubwo urumva ko babayeho nk'inyamaswa. Ubwo rero nicyo nyine turi gukomeza gutabariza abanyamurenge, kuko no gukubitwa bamwe no kwicwa byose bigenda bikurikiranye. Akarengane abanyamurenge bafite muri kara gace ka Uvira karakomeye, ahubwo icyo twasaba nuko amadubu
ndetse na M23 ko hakoreshwa zishoboka kugira ngo babashe gutabara abantu bagihumeka, kuko ntacyo byaba bimaze kuhagera, abantu bamaze kuba bashize byaba ari ikindi kibazo gikomeye kandi aribo bagamije gutabarwa kabone, nubwo hakenewe no kubohorwa n'abakongomani, ariko by'umwihariko abatutsi n'abanyamurenge bari gukorerwa jenoside muri Uvira n'agahomamunwa bakeneye ubutabazi. So rero reka nkomereze muri Rubero, binjira mu mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko mu 23 bakunda gukurikirana nabo ibiganiro bigiye bitandukanye, ahanini bikunda gukorwa n'abasesenguzi bamenyereye amakuru ya politike nkamwe ahanini, ndetse turanakeka neza ko batwumvise kandi n'abari muri Uvira bakomeza baduhe ku bitekerezo kandi baduhe no ku makuru mu by'ukuri badusangiza ahanini ku biri kubabera. Ndetse Bwana Ngoga, injira mu mirongo y'imbere ku rugamba. Urakoze cyane bwana munyamakuru, reka ngane imirongo y'imbere ku rugamba niraho ngaho muri Sud Kivu, ndakomereza aho bita Itombwe, aho ngaho muri territoire ya Itombwe. Ndakubwiza ukuri yuko habereye imirwa na M23 munyamakuru, bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri ko ni intambara ifunguye mu buryo bukomeye cyane. Ubu noneho ibintu bya defensive ntabwo bikirimo, ikintu kiriho ni ukwitegura no gukubita, ubwo ni offensive. So rero ubu ngubu nibyo nkubwira ngo mu buryo butunguranye cyane, ku buryo n'umuvugizi w'ingabo Kongo, umuyobozi w'ingabo za Kongo muri ako gace yanabivuze, yavuze mu buryo bwa FRDC. Ndakubwiza ukuri muri aka gace kitwa Kipupu, hano nahitwa Mungenzi, na hano hitwa Mibunda. Ahangaha rero hari indiri ya FDLR, abarundi babandi bose bagiye bakubitwa, naho ngaho bagiye bihinda, bagiye kwikanga. Ndakubwiza ukuri bakubiswe umuriro iminota 45, baracyanganyikirwa. Iyo special force yarigiyeyo, ndakubwira yahakoze hatsinze 26 inkomere ni wabara. Ubwo ntabwo bashatse byo kuvuga ngo bajye gucaginga ibikoresho n'ibindi, ikintu bakoze bahise bakora riro basubira inyuma, muri kwa gusubira inyuma gutya. Ndakubwiza ukuri noneho Wazalendo, FRDC, abarundi, FDLR, ikintu bakoze ikirere bagitukuje, bararasa ku buryo uduce tuhakikije abaturage bagize ubwoba, abandi barahunga kubwo kumva iyo miripuko y'amasasu n'amabombe, batazi naho barasa n'icyo barasa kandi operation yarangiye. Biza kugaragara yuko Wazalendo wagiraga amasasu baratoraguraga n'abasirikari b'abarundi, wagiraga amasasu barayatoraguraga iyo bagize icyo bikanga, yewe bari aho haba bari hose bararasa abatumva amasasu wagira ngo barayatoraguraga. Ndakubwiza ukuri ko amasasu yari kuzabafasha kurwanya M23 n'amadubu bayamaze n'amaki byose. Ikigaragara nuko rero reka twitere muri uyu mugoroba, mfite icyizere yuko ubwo bamaze kubabona ko ariko bimeze, bashobora kubagaba igitero mu kanya gatoya. Mu mugoroba dushobora kumva Mungenzi, Mibunda, nanga mu Gipupu habaye tombe, bwana munyamakuru. Ariko rero reka nanjye ngo update kubikomeje kuvugwa ahanini, nanjye zgirgo n'imboni yacu iri hano by'umwihariko mu gace kanzibira FARDC iri guhagurutsa ibitero by'amadoroni, kandi biri kuvugwa neza ko ubwo ikibuga cya Melchior Ndadaye ahanini cya deployinga ibikoresho hano imbere ku rugamba cyamaze gufungwa kandi kikiranangirizwa n'ibitero ku by'ikoranabuhanga byakigabweho, kandi bikanara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kudeployinga ibikoresho imbere ku rugamba bitagishobotse. Binavugwa neza ko twibukene y'amanuka Colonel Gisore yakoze, ahanini ubutegetsi bwa Kinshasa busigaye butinya hejuru, cyangwa se haba mu by'ukuri kuba badeployinga bakoresheje uburyo bw'indege, cyangwa se kuba banadeployinga bakoresheje uburyo wenda bugendanye no mu kirere. Ahanini bikanavugwa neza ko bari kugenda bacisha ibikoresho hano muri Tanganyika kugira ngo bigezwe imbere ku rugamba, bagenda babisaranganya. Bwana Ngoga, hano muri Nzibira hari update baba bafiteho ko biri kuvuga neza ko aho hafatiwe na 23 umuriro urukwaka. Bwana munyamakuru, niho naringiye gukurikiza ahangaha muri Nzibira, nibyo nkubwira ngo Nzibira nibyo nababwiraga ko ari wo muhanda ugana za Shabunda. Aho ngaho rero nibyo nkubwira, Shabunda ni umujyi ukomeye kandi uri mu butunzi. Shabunda n'Amanyema ni ahantu hakomeye cyane, harimo n'ubutunzi bunakomeye, harimo n'ibintu byinshi by'agaciro ku buryo iyo mijyi biri kwitakaza byaba ari ikibazo cyane. Rero aho muri Nzibira
muri Nzibira rero muri uwo muhanda nakubwiye ko bavuye Nzibira binjira mu muhanda wa Kanihura. Aho rero Kanihura ni imbere ugenda ujya kwinjira direct ugana aho ngaho ujya muri bice iyo miji nashoboye kubabwira. So rero urumva fata Nzibira ko ifite ikibuga cy'indege. Nzibira ni ahantu hakomeye. Nzibira ni milieu strategique ishobora gukuramo ibyo navuze mu buryo bworoshye cyane. So rero igihari ni iki, uko ubona imirwano iri muri Walikale yo gufata Pinga, it is a copy paste yanuze yahari ya Nzibira, kuko urabona baracyari peti kuvuga ngo bave peti bajye gufata Pinga. Aho ngaho ni urugamba rwabaye amahina. So rero urumva ko Nzibira nayo byanga byakunda FRDC na coalition bafite gahunda yo kugenda bagafata Nzibira bakigarurira icyo kibuga cy'indege, kuko bazi yuko aho hantu batahafite, kuko Nzibira ni point strategique cyane ku buryo batahafite baba nta cyizere baba bafite cy'imirwano n'intsinzi. So rero